Hadi tabuko joranai urunde pictures. Apa yang lo tiap mana pakai boyo jompi hati. Belakang sampai sampai hati ni surat apa kahano borok surat sebagai lekhawin kenali pelan tangkap semua. Hari ini tabu ko jalurunai
Boregi Baptist Church. Aboni yang lo tiar tompi Jangalia Baptist Church. Omono kategori ini last. Boleh disambung tidak? Ready ini yang banyak nih bagi koyo. Bagay talaga mahambay, boleh di Baptist Church ni. Kaya dapat poro tentang kita kembali bagus, mereka mengatakan kembali bagus. Kali ini tanpa coba baik Jangalia Baptist Church kategori ni abon last. Jangalia Baptist Church Joronasago kategori E. Kerida Ngomni Jorona Faidi. Ora tola pas hari tola wa. Tinta le ya.
belai kuna hambai sini janggelia Baptist Church ni Chirairokno borok kaham ke borok belek koi thangka last andale tebo kaham ke sapai lele tai kaisa manthika category ewo Pohor Baptist Church phajingke borok joranai nongni jorana phajing Pohor Baptist Church Pohor Baptist Church and Omono last gangkai kategori B ni bagai bore di tongani bagai goyo or jebo mukruza norok kisa yang kano faina ready kai mukni orang guru bebagai manka soikan belai kita pokoknya kita semua orang itu borok itu lekha mongo lekai thangka